ตุเนี่ยhi thusim isai ka lawin mining chung chang tho update hin bolang kating tunia hi apun lo ma mining ki bol ho update them ho kan sei khom de hin ama sain hi cho zo se sei ma sang wa chan hi chi mining chung chang tho hi ipidinga kan sei ji ham iti ai le i sei bang wa chu leisin hi akhang tau tain mi him chi na hi asang ma tain a hin i ho hi khuti ta mi khan tau na jong chu i pha oi nai poin a hi le to hi chi mining ho them jong hi ki bol wa hi cho hi side hasala inei theina diu ina to su khalawa i bol i to diu ho su khalo hi la hi achoma side na hi income ikimu theina diu ti cho akidei sa aje a cho hung ki share hin na a phat chom ding a bon wai phat chom diu chi ki dei sa ja chong ki share ji hin chata le mining chu bola i bol nga la hi le asunga hi bol ding to ding khoi ding na atama tam hin hi cho ko mi atam zo hin i bol ta povin i khoi ta povin i chimu jong jein tin ka he thiam na in i bol in bola phat hong so ti ngai le ei ma gel ta banga hong lo ting le ki chim ji mong hin na chata le e ho hi athang pia chu bailam cha summunom te hi ji wa cho kum khat kum ni ho lu na mining hong ke bol ho ai lo le kumli kum nga lu na mining hong ke bol ho cho ki tha se pai ji ki nga zo ji lo hin na hi jong le pon tho ta bol ho pon tho ta pang ho chon lo thin na amu jing tho he aji chu hi cho hi kin mi ka dei mana ai lo le mining bolding chu mi ka dei mana cho ka se hi point ke ma a kon ta jong experience kanei na ho akona ka sei hin na mining ho long hi lo thing the hi na project hoi ta hin free lo thinga sum tam pi ta mu na the hi ti pa chu ka het ji a chu ka sei hin hi je a chu ata san lo ho chula nang na ta san te di he ti a force na ji ong chu pu en ata san lo hong chun hin kholo hen lang an he thim phala an ta san tho di hin an he thim di hin chi chu oi ma ki oi mo na ding thua ka sei pon na ai la tu nia hi delta thu jong hi khat ve hin sei kening kateng ama sa in delta hi hechi channel a he kain update ji lawanga hi delta thu hi video achoma kasima miner so adinga upload ka bol jing en na hi cho jong ko hechi channel pa jong hin koing kating aji chu mi atam join a het lo di hin na hi je chu hichi i bola le hichi phachomin hichi bola le hichi phachom ding hiti bol ding hiti pa ho chu i het diu ka dei sa in ja chu ka hin upload ding a hin hi cho chu nanavet ji theu in na thu sim jong i sei diu hin chata le mining thu ho jong i sei diu hin thu sim ingai ka la wa mining thu ho jong hi inalu ji diu hin tin chilai hi delta hi update ka hin ha bol lo wanga hi asung langa hi veleu chon chilai df sa hin ga chi la han che df square sunga hi cho si ong hi delta ten core team hon an sim do ta cho hi cho tam ta min na tam ta min chilai public beta ki tina jong hi chilai pa ong hi veleu chon hi chilai jong hi tam pi ta min hi cho si jong hi video ki explain hi cho hi epr pangham hi chalaya ba ax hub kiti abala delta na ren aban le delta swap coin flip kiti ho alo le d maps kiti ho na hi cho hi epr pangham aban le hi chalanga d news one pass kyc alo le t coin faucet palace market za chum tam pita omen na cho hi epr pangham ti ho zo si jong cho aki explain ga mai tan hi video ho chu channel achoma ka upload a hin hchlai pa jong hi kan koi de hin innovate wa in het thiam theina diwa chana ai le tuin chalan ga veute delta hi athang pia chilanga register bol jong hi mi zani lang thing di chadai tai na direct refer mai jong hi ai wanga ho veleu chon chalai ha inactive tam ta ma hin na hi cho hin mining apps chane wa mining cho bol talo ai lo wa jong le apps jong nei talo ki delete ta ti ho jong tampi ta omin na ho jong na tha bol ki nom wa le delta login dan ho login process na atha le login kit ding dan ama sana bol na number pa acho atha na login kit ding dan na account lui pa ma cho na zom no mai le hi cho a bol ding dan ho jong so so ke tan na veleo chon hi cha chu
video chu hoi che pen ham ti na hol mo khawa hi le iti bailam cha na hol do di ham ti le kan vet sa de o tun YouTube ma chi win lang YouTube ma na chi dio hi chela hin YouTube ma chi win lang chela hin ke channel chu ga holon lang na mang cha kip gen tin holon lang hi chi na mu de hin na hi ti hum do den chi ting le live view channel la hin chi win lang view channel la na chi dio chu zo ting le la he chi cho he na mu de hin na home video shorts live kitin abana hi chala playlist kiti pa hai na playlist kiti pa hai na chi dio hi chala he vele au chan hi chom achung pe na he delta mining kiti pa hai na delta/mining kiti pa ho hi chipa ho click on lang hello chan hi chala he mining thu ka sein ho zo si chu apun la ma na mun khana folder khana thil ki koi ta bangai lai ka koi kho ma hin hi choi na ga vet the we o delta thu a hi in aban le star x thu a hi in alole mining dang thu ho kain sein ho zo siang chu su ke na he chi atha akan se ho 10 days ago ajong mining tha khat parallax ki tiang kan sein chong chona na vet thein la khona aban le star x wallet submit ding dan na aban le KYC ai lo le iti le kilis ding ham ti ho na wallet no na submit tiu dan KYC na bol diu dan ti ho jong chu chila ho hi ki sei su ke hin na delta login tha nu mo dinga jong chu chi vela chon delta kim login tha bol dan ke ti in chipai na vet thein na 1 month ago ai tai kan koi na kho aban le adang ho jong hin na vet thein na mining thua chi he chala he mining thua ki video ho chu la he playlist khana ke koi kho ma hin na cho chon na vet thein he tia chu bailam cha na ki hol do the we ho hi chala hi hi tai a channel pa mo chana chi wa hi tai a video a hi itai hi chalanga hi itai na hol thowa le hoi ji chu mining thu hi ya hoi ji chu hoi la chu epp ki se ham ti pa chu na he thiam thelo de hin na aji chu atam zo hi thu sim ki sei na ngen a hi in cho thu sim ki sei na tam zo a hin na aka la hi mining thu ho aphat dung zuya apoimo dung zuya hong ki update a in hi cho hi bailam chan hol do num wale playlist an chi law chan playlist ai na chi law hi chalai hi delta/mining ki tinai mining thu ki sei na ho zo si ding hin aban le he chalanga playlist ka si mo hi private na ka koi jong omin aban le mi zo sin amu the ding ki koi jong omin na he chalai hi stories ho si chon ngai num wa jong le chi stories ki tipa che pa he din na aban le education koloma video ho cho chalai omin tin eta hi playlist ki koi hin na hi cho naga vet the hin a hi le hi chu video ho naga hol do diu dan pa cha kan se hin na tun delta a hi chalai he disco naga cheutin announcement khat hong chu tunia announcement khat hong cha ga ve te na chi delta mining bol thei lo na a problem nei ho dinga chu did ho an thu mo hin chi pa ai pu in x twitter ga cheute twitter ang ke pu se ka sei pen cha chala hi amo ho twitter handle en ga cheutin chala ga ve te e chi na chi 1 hours ago hong ke pu se in official delta kim x space 4th september na september 4 la kon twitter hi x space ke de hin hi chu meeting de ti nai cha delta thu ana we will be organizing an important official delta kim x space on friday 4 september hachi amaho delta court tima kona official meeting hi de hin na official x space hi de hin hi ja chu azaw thei zo si zaw so ke ding ai ki ti mo he aji chu hi chilaya hi so more hanga vela chon hechi meeting sunga ki sei ding ho chi piham tela main topic ho road map direction ki sein tin aban le fundraising aban le ecosystem support community and x growth hong hi tin aban le community Q&A na do nom nei hon jong hecha ho ima na dei na ga do the na x space sunga ho hechi topic hong ki sein tin a ki sei chai ting la khun thu do ima nei nom ho chen thu do nei theina diu phat a pi diu en cha chu e mon e boi naw na i het no mo jong chi ga do theo he mi zo si welcome he in anom nom pang thei a leader ho bo pang de ti nai lo hin anom nom pang thei he delta he update jing he na ka sei banga cho update jing he in na hon ni khana mining khat ve se jong naga ame zo lo wang wa cha sunglanga hi apon tho ho hin ni changa hi bowling dim set ki ball jing he na a hin hi chi ki ball ho hi e ma na to
main na inato pen pa chu ki kisu boi cha lo hin na delta bol mana chu nana to na nga a hi chena boi pi jing ding ti na he lo cha delta na bol wa mining na bol wa nga chu nana to su kha ding ti nai lo chu nana to ding su kha thei je na boi pi ki nai le nang chu min angol na ti ki de ta chu na hi je chu nana to pen pa chu su kha lawa hi chilanga hi site ha sala ding a mining na bol ai ja chu hi cho hi mi him khat chun na ha to I to wa nga ni khat sunga hi ikichol na hi alang pi a 8 hours 9 hours hi tho chu na hi chi sung ho ko phat ong chu pung ba khai ka ham alo la pung ka kharam chu phat ong be ki nei te hi chu hi chi ja chu na hi cho sunga hi nagalu ji delta and lu non lang I mazo si naga check le the na hi chalai d news azong him veleo chun ama sa video kan si ma kona ong chu mi tam ta hin ke til khona ane yong hin tin ke pa min aji chu hi chalai he veleo chun masanga chu amy kon d news ai delta d news ai amy content creator lo cha ai wanga aphat chum dan le a hoi dan ho chu kan se ya kona chu chalai hi channel hin sima content hin sim tampita om tan na ke pa pi om vina mo hi amo hin extra a hlasi le delta coin iza zanham hi an te di hin ni changa khat ve se game a mining ka bol ho sanga cho ha phana phachu ma de ngai na na hon jong na bol nu ba le cho jong hin hon na ki bol the hin a leader ho se sen a bol de ti na ipun ami zo sin delta miner so zo si hong hi d news a hi content creator hi thei thil na post thei a hi na hi cho a bolding dan ho zo si jong chu video umso ke hetain hi cho zo si jong chu all kan share de hin na ni khat la video khat ti ho ta banga hi a chuma topic nga ke si ma hi in het theina dinga chana hi cho chu kan share ding hin video ingai ka la ho le cho hi innovate video ti jong chu ke team ke no hin hi chlai hi sei banga chu lai d news hi content sim ho denga chu sumuna to sumta ta paung ki mo hin na rewa na IPO aban la delta coin jong ki mo hin hi cho jong hi ke sei su ke tan video he aban bana kan upload de hin tin hi cho laya df square sunga app sum ho zo si jong hena he chlai hi apoi mo pen kit kha chele delta miners ho chun chlai referred ti mahin he chlai hin chi law chun chilanga hi ping inactive ki ti khat om de na hi chu ni khat le thum ve ki me the na every 8 hours a ho khat ve na me the hin chi ja chu khona ga me ji de hin na nam chu na me wa le he chilaya inactive ki ti ho chi ho he chilaya da nga om ho na green lo ho black ho hi cho hi ama ho phone a ho notification chi di cho na mining in active ta poi mine ki bol tan tia hi notification chi din cha ko na cha mon jong mining ana ki bol the na delta hi sei bangwa chu adang dang sanga mining ki bol dang ho sanga lo hling dinga hoita ki ta sanja chu itia hi gunchu ta ki boi pi hin chuta le nang hon jong na het chin diu pa chi ki dei ja chu video hong ki sim ji a ama ho akona update hong dung zu ya na he chi au ma le he chi bolding he chi au ma le he chi bolding ai lo le update khat cho hong su tha ale he chi pen chi ta bang he hin he ti na bol diu ti ho chu update hong ki pe jing a hin na hi cho chu nana gel kho diu hin hon jong aji chu to kan sei ho hi phatia na zui wa phatia na vet wa na gel kho wa na het vai le flea market hong ting le khun buina imana nei talo diu chu to hi akizil na phan cho na to ka sei ho hi na vet wa het ding na go wa na het su ke wa la chun chilang ting la chun buina ding i ma cham talo chu a hin to ka sei ho hi na neklet wa na don da wa ima EP ki bol hi jong le kho de ham tia na koi wa le flea market hong ting le na buinaw hong ke pan de ta cho che pha la chun flea market lang a hi ting la chun mi zo si hong boi de ta cho aji chu he che pha la chun delta coin chong ki zu thei de ta cho hi cha chu min ana to ding to a delta coin azu ding to alo la cho ding hi che ho aboi pi pha na chu nang abul lang pia abc akona min nan hil kit ding ki ti chu koi ma in phat an pi nom talo de chona koi ma po in phat nan pi nom talo mai the hi ja chu to hi a phat cha kan hil per wa hi phatien an ve jiwen lang video hi na neglect lo diu kain tip no mo he chuban le chalaya hi mining adang mining bolding hi attamin na I bol no ma le chun phone dim se na somni somthum somli som nga jong bol the in mining hi ni changa free mining hi atha hi hung su jeng dim se da hin na
hin la ai chol a chu abona hi ta san thei kit lo hin na abang chu mi scam na ding abang chu amho h vietna kona amhon sum amu na diu be ma mining ki bol pi ti ho jong tampi ta amen hin chhol a kona chu ki vi a hoin te ki ti ho bo bo chu ki select nga mine ki bol hin na hi chhol a ken ka select do chole delta hin starx hin aban le Bitcoin hin na Bitcoin jong chu ama sang kana sei banga chu Bitcoin hi athil bol dan hi ka ha lunglut be pon ai wan chu ka bol kana bol pat sa hi ja chu ka bol zom zom hin na delta hi hoita ka focus pe na hin adang chu ka focus pon delta hin starx hin abale kursek hin na ama sa kan seitan kursek chaile suma ki choa ki bol pen pa cha hin aban le atha pena kan sei parallax network ki ti ta chon hin na bit pixel ta chon hin hichlai hi velo chan starx sa jong hi ama sa jong kana sei ta in wallet submit ding dan ho jong kana sei tan na wallet submit na ding a chu metamask a hi lo le trust wallet kha zo zo na man theo ti e hin metamask a ki su ji lo je a chu trust wallet chu mangon ka ti e hin a hi le trust wallet chu update hong pha na chu hi ha phone a support lo tam ta cho token atha yet go na et token ki tipa che click nga ai lo le view more tipa che click nga le market langa ain puilut le le ji ta cho chi ja chu hi chi ta bang tu ho chun trust wallet apk chrome browser ham khana alo le google la na trust wallet apk 2023 version lang pa alui pa cho ka ki download lang chi pa cho mangun ti ajong kana se etan video jong kana vet sign hi chi ta banga cho trust wallet na cho starx token address na et go wa a hi theilowa le alui pa mangon lang na trust wallet cham hichlai hi veleo chan lai me starx a hi chlai kin wallet ho ka ki et do ai tan chuban le chlai hi starx a hi profile a hi chi leo chun profile a chi leo chun chilanga hi ke identity verification KYC ki ti yomin na hichpa jong hi starx listing ding ka hi na ki bol do cho hung phadi he aji chu starx hi 15 December le listing ding kiti hin na 28 ha adet chat chu ka tapon aiwan December listing de hin hiji achu hichi masanga chu hichi identity verification hoina ki board audio aban le chilanga wallet ho jong chana ki submit do go te te diu na hichi KYC identity verification bol na dinga hi starx chu 500 coin na nei ngai cho chala balance pa na 500 coin a thin ngai hin 500 coin thina le KYC chana bol thei de tan ve win lang na balance chu KYC bol na thei ding 500 coin na nei wala na ki bol thei tai KYC chana chuban le lai hong ve le chan starx a jong hi chlai user ko ve le chan 163 register hi ta cho ai wanga chila ko 73 bo hu active cha na ka sainom chi pyam te le mining hina bol ngal ngal wa le phaten pon tho ta in bolun pon tho ta na bol lo wa le na lo thin lo diu he o mi pon tho ta bol ho ahung lo thin ting le en jong pon tho ta en na ki bol ta le ti sa nga cho to a hi a phat hi pe na cho pon tho ta ai bol deu cha thil pha hong hi de na chila jong hi veleo chon mi zakhat le som gup lang pe la a som sagi ham khat se active ta chana chibanga cho adang danga jong hi active cha hloma hlom jing thei tan chila hi ama sa video ajong chu kan sein starx a chu fortune fees 3.0 ki ti chana fortune fees 3.0 chu 50 days sunga umai na ni som nga song de hin hi chi fortune fees hi chila hi toi ni som le ni nga bo chi na lai cho hi chila fortune fees a point na claim ho hi balance a lut poi tia an dong ho chun hoya lut ham ti ne he nom wale hi chila claim to ang claim today ki ti na ka claim ta chu kya hai na hi chila points na claim ho hi balance a lut nai lo cho hi chi ho chila ya ka ko sa na hi chi points a ho lut ni cho chila ho ki hol den ta di na hi chi hu fortune fees 50 days a ki chai ting la khun reward cho hung ki hom de cho na point claim do dung zuya cho reward cho hung ki hom in tin wana pana 50 rank chan chu na chan zo lo wa le na point claim do za za cho na chan ding hong hi in tin na hi ja cho balance a ho lut nai lo cho na claim do ho si cho na hi chila hi kya ho veleo chun 1950 point se am cho chi chu 15 days a ka claim do cho Ebola 15 days a cho 1950 point se ham ti ai le ke ya hi h ka vet lo na h ka vet lo cho chila hi veleo chun
speed up bonus ki tia jang kho boost ball theina 1000 points ki mu na thei cho aban le daily yang 50 point aban le la lucky spinner jong hina hi chu h ko na vet lo wa le hun a point chi 50 ham bo na mu deu cho ni chenga na hi chila hi ga be ke no ten hi chila yang vele chon hi chi boost mining speed ki tiong hi boost na ki bol theu chona mining speed chona ai wa kya hi h vet na ding phan ho cho ka nei lo ja cho thil dang na dang ki to ja cho ki ho h su ke ve man ji lo chona hi chi ja cho ki boi pi man ji lo ja cho h su ka vet ji lo hin daily mine to la claim ho cho ka bol ji hin na hi cho hi boost na ki bol wa na mining speed chona ha sa the hin na hi chi chu star x to aneu kha ga se ke ten aban la tik coin ga se ki no ten na video cho hong saw le tan hi jong le ananga ha mon lang aji chu akise hoya poimo ngen changai ja cho not thap thei khat sa am lo hi na tik coin jong hi veleo chon hi chi hi zan hi ahong ke po se zan hi ma sa ti di tai 2 days ago ai tan tik wallet ahong om kit tan na tik wallet na hi ep bolding ham tele hi chi tik wallet hi chi tik coin chilaya tik coin balance ho hi alu na di cho hi chila hi aman tik coin app sa hi wallet anei wa nga hi chilaya hi kimang thailo ding tai ma ho tabang na hi chalanga tik wallet pa a hi chipa zo ai hong kimang de thi cha hi chilaya hi veleo chon tik wallet hi na ki download ba naman thewi ta in hi chi tik wallet hi to trust wallet ho tabang na star x ki mang trust wallet ho tabang bang cho hin sit phrase ho umin tin hi cho na ki ji do diu hung poi mo de hin sit phrase ki te po chu na ki ji do wa na ki koi do diu na EPFs ham trust wallet na ham ai lo le EP wallet na pen na man ham ti pa cho a wallet min to a sit phrase ho cho phatte ke cha hi wana kona akipi za cho a 1 2 3 ho puma cho phatte ke cha na ji do wa na ki koi chung poi mo de hin iti ham kana hi chi wallet sung ho chu asset na koi kha wa hi chi sit phrase cho na man sa kha wa na phone jong amana hi chi app so cho amana hi le na asset zo si jong cha bon che ke mang de ti nai ta a wallet nei tu customer ho ga contact in lang hi jong la chan amahon alo na ji he talo chana he chi sit phrase ho khuna nga dinga chana private key chona security key hi jo he ja cho phate ke chana ki koi tu mu chong poi mo he o he chi tik wallet wang he hi le chon chilai hi tik coin hi phate ke cha continuous ana mining na bol jing hi wala chon na ki download pai thewai tan a hin la itiam kana ni khat to na miss kha a hi jong le tik wallet chu na ki download theinai lo de ti chu aji chu pgm ti le amon chalaya tik wallet download theina dinga man theina dinga criteria a koi kin chu phiam tele mining chu 7 day continuous an na bol ngai ti nei cho kya jong chu ni khat hi kana hai kin cha kona ka ki tha pat ki lehin to hi to jong hi ka download theinai lo na tik wallet cho chi ja chu tik wallet live video ho chu kan sim theinai lo de hin hi chi chu tik coin na update neu khat chu kan se hin tik coin hi abol ho chan ep hi le mining chu abol ho chan phate ke jan pon tho ta in bolun lang na hi cho hin tuin chaina ding in parallax network pai ga vekin ote parallax pa jong hi veleo chan kyang hi 18 days mining ka bol pan hin mi jong ka ha refer man pon ka balance jong ko 1100 ham khat bo ina lai hechila hi invite hi ga veo te na invite hi ga veleo chun parallax hi adang chu ai pi ha update om nai pon ai wanga parallax a ka sainom che phem tela chala hi invite ko veleo chun 94 people na mi som kolali in ajoin ta cha ai wanga chela a ho lok ho na lok ki ti chu phem tela mining ball ho ti ne cha lok ko mi som ni la gu bo cha tun ga ve kit na te mi som kola a mi som ni ham khat se active kit ta na chela jong he chila hi veleo chun chi chila ho si jong hi laya red iti ding ham alo le ipi ha chi color hi yellow ti de ha alo le orange sam na hi chi orange color la ho hi pending validation kitina lai ho hi na email verify nai lo cho join wang wa na hi chila hi veleo chun hi cho ho ai le offline kitiam tan online kiti mining ball ho online kitia mining ball lo ho so offline kitia na hi cho hi email verify ball nai lo hin email verify ball ding dan chu a video jong kan simin na vet te dio hin hi chu ept ball ding ham ti ai le hi chila hin ga che ke chila profile han chi leo chun hi chila hi
chila email status kitina chila hi email verify na di ana di cho se verify kiti khana min tilai chona click pale na email a chu code hung ki thot dina he chu code chona gala adiu he chilanga na page wa verify na bol deu ti nei cho he chilaya hi email a code hung thei poi ti jong mi tam ta min na hi cho chu ipiti na bol ham tele email a hi tun email aga che tarete chilai na email a hi code hung thei lawa a hi le ipi na bol ham tele tun na email chu password na het na ai le na email chu log out win lang na tha log in kit de na ai lawa jong le password na haya le he chalanga he ti manage your Google account kitina hin chi in lang silanga he security and sign in kitina na chi ding he chila password ke tipai lai click in lang hele chon chila hi Google password reset na di hung de ta cho chilai password na ga ki reset thei hin na ki sim tha thei ti nei cho lai enter new password na chilai password na ki tha sim na thei hin hi ti chu password na ga ki tha sima ai chilai hi na email chu na log out na bola na tha log in kit de na chitile kun ho jong chu hung lu thei ta mai the na ai lowa jong le kun hung lu thei lo na ding aji dang khat cha hi le na email chu full ta na gmail chu ong talo a full wal je a chulu thelo jong hin ten chetiale email alui sa ho cho aman thelo ding ho cho delete le chan hi jing yo ai le chila parallax a hi veleo chan ke a hi to a hi chila timing hi veleo chan chu 3 hours 27 minute wa na lai cho na hi chu khu chila hi na ho a chu mining period chu 3 hours cho na 4 hours cho na chila 4 hours hi ke a hi chilai ama sang kan sei tana chila kho chu veleo chon 7 days ku continuous ana bol vai le 4 hours chu 8 hours a hi ki extend theina di cho chilai chabi lim kilok pen pa khona hi chilai kho blue color a hung maintain hi chu hi chilanga hi tai na tol phei wale 4 hours a kona chu 8 hours chana hi a time chu kisu sau be thei a hin na ai wanga chu hi chi su sau be theina di nga chu nangin na bowling chu hi chalanga hi chi mining period kho ni changa ki zom thela ni sagi chu thon lo hila mining na bola le cha kona chu hechi a mining time na 4 hours pa chu 8 hours ai ki su sau be thei de ti nei cha ai ni cha ho ni khat kho miss ki nai le chon one day ki pan kin hila kilometer na ai wa chu chlai kamis kha lo wang kamis kha lo ja chu ka he lo hin ai wanga mi ho a chu amis phat le khon chlai hi one day sa ki le tha pat ki ji danen ka he he ja chu miss loading chung pha pen di dan he na choi remind ga bolotin remind to verify remind to mind ki the omen na he chilai hi parallax song hi phaten na bolang chi ki pan hi ja chu gun chu ta na bolwa la chon ta kya sanga jong hi tampita ta na kinga thei diu hin na mi som ko le li na joina som ni le li se ho mining bol hin na hi chi chu hin na abula kan sei banga chu mining 2 ho jong hi kan sei de tan hi channel pa jong na aji chu ibol ngal wai le ibon wa abol ding dan pa chu I he thim diu chu ka de na a he thim dom khat le ni a ki kho sang vel bula adang si ki dal ha ding ti hong chu kanom pun hi ja chu ka het na zo si mining thu ka het na zo si kan share de hin non jong gun chu ta na ve ven lang pon tho ta na ve ven lang a thang pia ke channel chele thusim ki sei na thusim ki ngai na channel hin a hin la hi chelaya hi thusim ho ka la chu hi chi mining thu ho chung ki sei de hin na video chu hi chi mining thu a ai lo le mining thu an het nom khat chu a video ki sim sa ke koi ta di cho hi chi pa chu ept bol ham ti chu na het no ma a video chu na vet tha no ma na hol do no ma hi le ka sei banga chu chelai youtube ma na chi ding channel chu hol do on lang na he chelai view channel a chi win lang chu ting le playlist a chi win lang chala delta/mining ki tina hin hi cha hin veleo chun mining 2 ki sei na zo se chu chelai hi hung de hin na chipa chu phate chana na vet dio he chelai chu hol leo chun athil bolding dan nangma boina pa topic ta chun ki to a video ho chu chelai ane ki koi su ke de hin na hi cho chun na vet wa asung la ngai he tabang banga he bolding hi ti bolding hi chi to hi bolding apoi mo in hi jing to hi ngai cha hi ti ho chu ki sei su ke de hin na hi ja chu phate chan lunglut ta in pon tho ta in na pang kin on lang chilanga delta mi zakhale som ko la a mi som gum ham bo active ho jong hi
veleu chun to hi mi zakhat le som thum langpi hu inactive hai in chelaya amin jaw ho si hi nomwa le phaten na ki bol kinon lang na ki delete khawai ta jong la ki tha download kiron lang na delta cho phaten mining na ki bol kinon lang aji chu to hi kum khat ham bo wa rai tan summu na ding cha hi ja chu pon thota na panwa le sum imu wa adi oi tai swat talo he pung kum khat ham se wa rai tan na flea market hongom na ding cha decentralized ilo le centralized exchange so a delta coin cha listing a ki bol ma sanga he flea market om de in na flea market hong ding ja cha delta coin he hung man tam dinga chu gin cha da hi in hi ja chu hechi flea market ting le hun zali zanga be nakizu theina dinga chu pan na sata na la hung poi mo de na aji chu min hin ki zu hen lang sumtam ta hin mo hen lang adei de hin ki chole io cha deu hin chi sanga cha to hi apha chai na kum khat na lai hin kum khat chu bailam cha hong hlong de tan hi ja chu hechi ka chu I ha panwa ipot thowa la chun tampi ta ki mu man kit diu he apon tho ho chun to hi ke hi velo chun 29799 coin kan e hin na pot thowa le kya sanga ho tamzo na nei man theu hin na aji chu hichelanga d news ang chu comment na bolwa ni changa 1.33 delta coin na mu theu hin d news content na simwa ko na jong monthly a reward na mu theu hin suban le mi refer bol leo chun hichela na mining rate paw jong hi sangin tin kalin tin kya sanga tamzo na ki mind do theu he o hechi chu hin tunia dingen video chong saw ta en a hin la phatia skip lo hila na ngai wala chun ep ka sayham ep ka konum ham ti pa chun he thim te diu ka ta sanin chitabanga chu mining thu ho ajong hi aban bana hi update kan bol ji de hin video thusim ki sei ka la ho ai video aka la la kan koi ji de hin phate ke cha nanavet ji diwa ka hin tim kin we he